Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Hansepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Borlang Per Forest Ranger Lo, Gari Hum, Kang Huatengpi Forest Atum, Kinep Nang Jedimsi, Radatum, Kinepdun. Borlang Per Forest Ranger Lo, Sampridang Jepor, Nang Uilo. Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlo, Tongkep Department ng Bongpen, Kang Tangkring, Chukomarapai ke Ongnay Lapen, Revenue Kilong ke Ongnay Pulote, Forest Department Hilo. Sita Forest Aki, Thengpi Kang Huwerwer Atumapana Bangke, Hai Un Ederajo, Karbi Anglong Forest Athengpi Angnamke, Sampridang Bomlo. Laso ang Bongpen, Thengpi Kang Hu, Kang Lumnay, Arrange Pulote, Borlang Per, Western Forest Range La, Isilo. Sontotsi ni Paitong Kepra Sierni, Borlang Per, Railway Fishery Edung, PP Bos Tialong, Ihum Bolero Pickup, Number Plate Kawe Agari, Ihum Tup, Kang Hua Tengpi, Radatum Cherok Tokajok, Neptun Cheksi, Forest Asai Ki Arideng, Kahodai, Lapen Kedo Ana Tengpi, Gari Pen Office Along An, Wandedlo. Bang So Tengpi, Lake, Kang Hu Abeha Klembang, Sumir Pol Pusi, Driver Atum Tan. Borlang Per Ahawar, Thengpi Kang Hu Akile Kilit Pik, Mate, Thengpi Kang Hu Agari, Kijui Jama Joksi, Sai Jokje, Rad Atumta, Nebdunan Kokloputa, Alang Litumpen, Tanpon. Borlang Per Along, Pinilaan, Thengpi Kapang Hu Longwaret Lake, Forest Pen, Arlo Kachirap do Kokma, Mate, Forest Asai Khetum, Duty, Chedamwang Vedetma, Mate, Forest Asai Khetuma Panmute, Thengpi Kang Hu Atum, Retumunakma. Mate Forest Atumsi Kelak Tulo Mapu, Arjumime Puta Cheroktok Arada Tumpen Chitanpon. News Report Karbi Anglong News Channel. আমি রাস্তাতে পাইছো এটু কারণে উঠাই আনিছো কি মাল আছে ইয়াতে কি মাল আছে এটু কব নোৱাৰে মই তো ড্ৰাইভাৰ মানুহ হয় ড্রাইভার মানুহ গাড়ী মালিক কোন গাড়ী মালিক যি হয় কি নাম নামটো নাজানে গাড়ী মালিক আৰু বস্তু কাৰ হয় বস্তু কব নোৱাৰে বস্তু ক'ব নোৱাৰে কাৰ হয় ড্রাইভার হৈ কিনি ক'ব নোৱাৰে আপুনি বস্তু কাৰ হয় নাই মকে কৈছে ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই এইটো মালটো আনিব কাৰণে তুমি মালটো ক'ত পৰা আনিছে মালটো এই ওচৰৰ পৰা আনিছো কোনটো ওচৰ জাগাৰ নাম কি এইটো কিবা ফিচাৰী পাৰ হৈ কিনে তাত পৰা আনিছো ক'ত ল'ব মালটো মালটো মই কম নাজানে এইটো ইয়াতে আনিছো মই এই হুজাই ডিস্ট্ৰিক্ট আনিছো গাড়ী মালিক নামটো কি গাড়ী মালিক নাম এইটো হি হয় নাম নাজানে কি হয় আপুনি নাম নাজানে গাড়ী ড্ৰাইভাৰ আপুনি হয় অঁ আৰু হি গাড়ী মালিক আপুনি গাড়ী ড্ৰাইভাৰ হয়নে নহয় অঁ নাম নাজানে কৈছে এইটো কেনেকুৱা কথা সঁচা কথা কওক নামটো এইটো ওৱান ৰং পাৰ নে কি হয় হা ওৱান ৰং পাৰ হ'ব আচ্ছা আপুনি ক'ত থাকে মই ইয়াতে গোৱালপাৰাত থাকোঁ বলাফাৰ থাকে আপোনাৰ নাম কি সঞ্জয় দাস মই দেউতাৰ ড্ৰাইভাৰ নাম দেউতাৰ নাম কি দেউতাৰ নাম ৰবিলাল দাস ৰবিলাল দাস কাৰ্বি মা কাৰ্বি হা Limen ya, কৈছে না sama. আমি কৈছে না বান্দৰং পাৰ ওৱান ৰং ফাৰ নাংলি গাড়ী লো মালা নীলি গাড়ী বিনং গাড়ী কালি নীলি গাড়ী বিনং গাড়ী nanggari binong kali ante nangli si bhara ke en ma mate ende ke son hala alangli panon karju ke nangli gari buseng je than kopila মানে চুবাই নাঙিলো দেই আহকালাম পুনে চুবাই নাঙিলো নীলি গাড়ী গাড়ী সুমিৰে গাড়ী কুমা গাড়ী সুমিৰে গাড়ী সুমিৰ গাড়ী somira gari মা আকুৰে পিলা সুমিৰ আকুৰ পিলো ঠিক ঠিক কবি হা পাল পাল somit pal কুমা সর কুনা সর নীলিমা কালি সুমিৰ পাল হে নাছৰ লাদা কুনালো বৰং পাৰ বলা balang fer sor laso gari si nangli si ajima ke en ma mate nangli ke hajira ke dun lo নীলি কে হাজাৰা দে hajira ke dun nangli bang kan lo na pipi ke নীলি হালগে পাৰ থম হাজাৰা সোনাৰ pharo thom arnisi pharo thom ante non laso athing pi nangli tum phanang nep check pu samir phan khobor pi ma pipe নে তুমি পিলা pipe lang ante na সুমিৰ হৰমু বলা সুমিৰ হৰমু গালি বা হৰমু কুমা বাংলো লাগে ৰুছিয়া হা ৰুছিয়া বিহাৰী মা বলে ডিমাসা দৌৰা পোৱাৰ পিছত গম পালোঁ বলাংপাৰ 2 নম্বৰটো সঁচাকি এনেকৈ গম পাইছোঁ কুণ্ডা চুৰ কৰিছে বা বেলেগ দিনটো কি লৈ গৈছে আজিতো কুণ্ডা লৈ যোৱা ফান্দা পালি কিনে টাটা মোবাইলত আনা লুট কৰা দেখা পাই আমি এইবিলাক পাব্লিক মানুহ দৌৰিছোঁ দৌৰাৰ পিছত আমি সিহঁতক ফৰেষ্ট মানুহৰ কাৰণে সমজাই দিছোঁ ফৰেষ্ট মানুহ সমজাই দিয়াৰ পিছত আমি
মানে সিহঁতৰ কি কৰিব সিহঁতৰ নিয়মত বা যি আইন আছে সিহঁতৰ কৰিব বুলি আমি সিহঁতক জমা দি দিলোঁ আমাৰ সিহঁতৰ ফৰেষ্টবিলাকৰ কাম বুলি আমি মানে সিহঁতক জমা দি দিলোঁ আমাৰ পাব্লিক মানুহটো কেতিয়াও গম পোৱা নাই খালি 2 নম্বৰ বুলিহে কি 2 নম্বৰ চলি আছে আমাৰ বলাংপাৰাত সদায়তো চব মানুহ কৈ আছে 2 নম্বৰ এইটো একো বুজি পোৱা নাই কিন্তু পাব্লিক মানুহ আজি গম পাইছোঁ এনেকাহে 2 নম্বৰ বস্তু আজি ফাৰ্ষ্ট গৈছে আজিহে ধৰা পাই গ'ল আচ্ছা বস্তুটো ক'ত ধৰিছে আপোনালোকে আমাৰবিলাকতো হ'ল আমাৰ বলাংপাৰ ৰেললাইন বাজাৰ ৰেললাইন পাৰত এটা ফিচাৰী আছে এই ফিচাৰীৰ ওচৰতে মানে দুটা তিনিটা পেপে বস্তি বুলি কয় তাতে ধৰা পৰিলে আমিবিলাক যোৱাৰ লগে লগে ধৰিব পাইছোঁ মানে সেই গাড়ীটো আহিছে কাটো কি হয় সেইটো কাঠটো আমি চোৱা হিচাপতো গাম্বাৰী গাছ বোলে আমিতো ইমান নাজানো সেইবিলাক আমিতো ৰেললাইনৰ হেৰি হাজিৰা মুজা কৰি থাকোঁ মানে সব মানুহ কৈ আছে গাম্বাৰী বোলে আচ্ছা এইটো মালটো কাৰ হয় মালিকটো এনেই আপোনাৰ চিনাকি আমাৰতো এতিয়া গাড়ীটো আমি কাৰো কম কিন্তু মানে সব মানুহ কৈ আছে এইবিলাক কামটো সুমেৰৰহে বেছিভাগ চলি আছে বুলি কৈছে কিন্তু আমি গাড়ী নম্বৰো নাজানো আৰু মালিকো গম পোৱা নাই মালিকটো নাই গাড়ীত Karbi X Revolutionary United Forum KERUF Asong Atumpen DPCKA Asai Hem Along Pherang Ke Amai Kangni Patumi Karbi X Revolutionary United Forum KERUF Asonga Hinpen District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong Pherang Ke Amai Ke Phapon Alam The Karbi Anglong Arlo Risim Kangtang Otpensi Hempre Kangthim Long Nang Jipu Kachesong Asai Dengponsi Soluk Sodakpen Kachesong Lapen Kachesong Ahut Ke Ongdung Abang Phu Abang Phiatum Police Army Arideng Apran Dam Nanglo Lapen Kachesong Bo Mahut Methang Ahem Apiapo Apiso Aso Chelang Lepin Pen Chitim Ingphat Arni Arwe Kangting Siring Longku Longdang Along Donang Si Cholong Le Junlong Le Kaike Aporsita Okso Churpensi Dosi Chesonglo Sita Risim Kangtang Pen Kachesong Ke Pleng Un Elopu Mathasi Monsam Aklamalong Wanglo Lapen Monsam Alamdon KLN LF KPLT Rothom UPLA PDCK La Songtro Gulf of Assam Gulf of India Pen September ni phai pli Ningkan Surhinira Inkoirai Siarni Dilhi Rong Sopialong MOS 21 Lamdon Chetoklo Non Monsam Alamdon Chetok Detpen Pini Arni An Ningkan Hinira Ebeng Plengtanglo Sita Pini Arni Ansita Monsam Alamdon Chetok Detpen Implementation Nonpu Pichun Ponchiapan Thangnat Avi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Penta Songtrok Atumapan Thangnat Awarsai Pipon Pe Ahudisi Karbi Anglong Police Recruitment Pipon Chipu Alam Theke Kapate Thanglo Bonta Labangso Alamta Pang Samri Lapen Kaprek Awarsaita Dopiklang Sita Nilitumapan Thangnat Warsai Kimi Pipe La Apotsi Pini Ningduk Pen Pherang Kiamai Phaponang Koklo La Pen Pini Pherang Kiamai Ke Phapon Along Song Trok Pen Lamthe Chepaklang Pon Mate Kachuning Ridun Alamthe Non Kilik MP Kachepate Pen Ke Haidun Abang Phu Aling Sita Nilitum MOS 21 Labangso Peace Accord Kachetok Tang Ateng Pen Implementation Aphan Nang Klem Pivek Nang Jipusi Pherang Kiamai Ke Phap Along Pen Kachuning Ri Padopon News Report Karbi Anglong News Channel Press meet Kipana ko alam thike non hejong kera phamai khuisame no tum han than lo apen kotha listame alam thela son thachi akku kirui phasi ning hanglo lapen isibangke non itu labang so press statement ki pp apnang nilikadu kowi gautum media koti athru nilikadu kowi karbelong sulang dora ta tum han pachini kantu magelalo nilinon ba nilitum nilitum song pen non labang so press meet bangke lake komani isiveta political song aphan favor putakali support putakali ba against putakali dakenil tum keraf kwa song jotunal tum ta chinilo song throg lo dake KLNRF UPLA PDCK lapen KPLT faction ki thom chingrum si chukdam ta suri ni rain ko raisi 4th April Netum Government of India, Government of Assam, Lapenda, Karbi Autonomous Council, Katu Boy Chingrup Pet Penil tum
MOS tom lasi lasolong ni tu ma demand of charter tengken ni tu ma kimang bang kelalo je dak pipi ma ni tu implementation nangi pipi ma dak karbi ya ang long khan ni tu kaching kitang pen khona close wise pipi ma dak kitok ki jong dak la so tengken ang ton si a close tami pachunang pu pula bangsa demand nge lasila bang nili kothor dui thupo nili tu laso kera song pen bang ke lake not only non ki dogo ma ruling government la pukhan kali non ki wangji a lok sabha election hut bang ke kumat abang pu dong ko pai ki me pune la ki ni tum ta pu thai ke chini ne sitame non ili tum ta chini lo daga bang ke kachi party bang ke non dak political party flip hone do dak BJP Congress APSLC ASCC langsung taksi mana-mana independent dan sistem itu dah. Jadi, kumada bangku mak kihai, bangku apa sistem alang ke dah kali si alang ke Delhi law, Parliament law alang kami junji. Lasi kumada bangku mak kihai, hola fansi nil tumbang ke isi nil tumbang appeal law, je nil tumbang demand, nil tumbang MOS law kopi mak kasih tok. Lahai apa tak sistem alang tu hoda question raise po kodak ni tu malam thibang arju po ba kipachuni phanalang kam klem pu pusin ni tu ning thipolo lasi puthot aku na tempat pachin kang tungge lalo je la song bong kidam tang achiklut tarik inkoira serkep ani nelitum song tropen akaders atum kanang alang tu sami ningkan hira ibeng anu alang tu sami MOS citok deten lasi lahai citok deten kisuman kang kalang akang len bang ke dulu implementation am khabang lasi alang tum sami aning kipung aning thi rasang ke dulu setame isi aku ini nang tum kategori media through nili pachin kang tum bang kelalo je kalang ni thi ning pung ke dulu puai kit seta ili tum isi alam bang ini tum chini nei bang ke Rome was not built in a day. Rome was that ke ani singa le kikin de la ke piju si clear kikin kira lasi lason thot si pinile tu kato gawe hola sahani press release kipi abang pu pada korte tum stame non punili tum long si dolo alang tum stame pini puthot kira fa long ne tum klembang pu pane tum tija leaders tum pen alang tum chingwa chingsai lo daga bang ya sapo communication gap ni tu bangbong si thanji mu mia kosi mo penil udo alang tu maning kipung aning jangge dolo tamil lasu kato to alam bangke nili tu cepaking polo lapen puthot kilangi ani sitame nili nil tu kato gawi posomar tum pan bakaders tum panil tum chithal panil tum leaders bangbong sami chithal je kera fasong pen juntu la common platform la song trop pen juntu common platform ladak chingwai vitik chithal vitik bangke badu abang ku istame jongjong ki matha pen lason press release ki pitap te dei phasi tumbang dak jinggi than polo lasi lasong bo nini ki pakeng puta galang lo lapen alam tum kaningje chokchi puta pupe bacho ko puta pupe lasi nili tum isi bangke laso a press release pen tum han isi netum point dak netum sami point sami netum dak kijong kondolo lasi laso tengkensi ngen tumbangke non kiwangi upia government ma laso government atu maphan mate sarkar to atu maphan ni tum pachuniri phanning hanglo lasi dak isi bangke mane point clean do dak isi bangke lalo clear stand on autonomous state issue second bangke immediate implementation of the MOS 2021 lapen third bangke clear stand on MOS 2021 clause 4 lake usomar tumphan mat cadres tumphan rehabilitation alama puthaklo lapen point 4 lake need to clear stand on special recruitment to local youths and ex cadres that point wise dosi ni now tumphan dosi clear mate takla dakning kulate lalo point isi bangke autonomous state aputha autonomous state issue aputha la bangke nilitum MOS ke chitok huta netum bare central sarkar pen state sarkar pen dak karbiang autonomous council tum pen tum chingwai de chingki chingwai lo
Generally tu piniani kabiang long aran tumukar ike autonomous state aku thak la sila so jeni kan sini tu resim sistame resim tang same odlo sistame nali tu naso puthak ki pacun ni phanang tu ninghar ko bagenang tu sipak lang ni ko jeni kan si alang tu sistame hola demand charter lo la pen hola kachit top ajun agreement lo sistame alang tu sistame preamble lo sistame la autonomous state aku thak ke top delo jong delo la pen nil tu sistame puno jeni tu non now tu pen kadugami la chitok era sistame nil tu bangke democratic Phuluni constituency APHLC Aruatum Inglong aso Aradapan Chirok Tokpen Kedoke Thakpe Mechi Pan Kethanpon All Party Hills Leader Conference APHLC Asongatum Phuluni Constituency APHLC Arua Maipu Dhaniram Timungpen Japon Linsi Inglong aso Atum Koson Pensi Chirok Tokpen Non MP Kiligahut Ahokpet Inglong aso Arat Kedo Anapan Kejokwan Lapen Kathe Angatowar Anat Ke Japon Si Inglong aso Kedo Anapan Kaching Turdun Thekji Amo Kapaprang Dun Thekji Mapu Athepi En Ponsi Kapache Thangajai Mek Deng Ponlo Munit akayalong abang putinta kerengchia phansi kamathadam joparni parnita athe eso isu aphanke kamatha te kangnangji ke apia poatum helo lapen ahokpet kachini ke than ekeja ponthek abang phan helo kachiki du nangji akenang sot lasi Phuluni APHLC aro abitung atum mathadam parsik pemi pensi inglong aso arado anaphan kaching thur ponchi lapen inglong aso do anaphan ke jogwan ajakong kelong chiaphan ili tumaphan nangkar japi thipen nangkache song atowar ekeja ponabang phu JI Kathar IAS retired aphansi non kilik MP APHLC pen kache toidun abang phu aphan ke ongdung awot pira pahai ponlo nang pusi inglong aso arado anaphan ke than kimum lapen Chithang Kachuningri Ajaimek Kedengpo Karbi Anglong Arat Akar Ike Hemprek Helo Tangte Hemprek ke Hangdunchi Abangpu Kangwai Pulote ke Thekser Abangpu Aphansi Ilitum Ingwai Pen Bangpu Chetoidunangji La si Ilitum APHLC Pen Kachetoidun MP candidate JI Kathar ke Alangli Inut ke Thekser Abangpu Lapen Alangli Jongsi Haidet Lo Pulote Ilitum Amang Kaheman Articles 244 Ita Kapalong Chiaphan Kachisong Pivekji Lapen 6 Schedule Ajakong Sita Pangtang Ponpo Lapen Implementation Sita Pachun Ponvekji La Apotsi Ilitum District Etom East West Karpianglong Lapen Dimhasau Inglong Aso Aradoan Ilitum Ining Isipet Kamathapenle APHLC Aphan Vote Pira JI Kathar Aphanle Pahai Lunang Pusi Kachuningri Lapen Kapache Thang Ponlo News Report Karbianglong News Channel APSLC ke inglong so farman che che song apochi ilitum karbi lapen inglong so do anabangke ilitum non em kewangji taring koira trok farman labang so MP election padopo lasi labang so election ke bangke ilitum inglong so karbi do anabangke ningisi kengkam si chijor nangji pusi mitum sia meses arong sistem pupom no sai jong si nangle kheilong ri labang so party ke claim ke dam JI Kathar ke 6 schedule arona teng pen labang so kitapur ang pen labang so nakache song na ilituma phanang ke than labang so party phanang li jong si nong no ke pajo lo bulang te nang li me thang si labang so akeng ar kong ke kache theng lu nang li me thang si labang so akeng ar kong ke kachi thulu asila sona sai bang ke claim kera ke me sen PSLC labang so political party non ke bangji MP election along nangli sitame ansu sei PSLC asonge pangtang je phan bangle kam nang klem duno lapu bidilang no komane atangka suri pho suri kepen bangke nangli kai rengre nangli so rengre labang so apir the labang so long le litum cherai komone non BJP ke kupia kam se ke claim lo congress kupia kam se ke claim lo nangli munthi tha prang nangli chini tha non litum PSLC party ke inglong so farman se claim non komane bihari bongoli litum PSLC long nang claim dun doma
halo sonak taksi non ilitum BJP Kongres alongke ilitum inglong so karbia tumbangke claim dun dedet nang jip kuni lipu bangke athe halo tum ke claim ke dam ke kumara farman lo halo bang so ke che so kumane bongli bihari halo bang so farman se piniani claim bom la se pini karbia anglong autonomous council ajak kong sitame ilitum council autonomy sitame pinia vedet laben ilitum kaporihi BA pass MA pass doctor ke pass engineer ke pass tum cha pini la bang so aboreng abar sai ka vedet alam the nang litum chema tha Pasti alang litum han nili puntu nang litum aron repe labang so sai lang no ke claim bangke nang li chok chelo labang so sai ke claim ke karbia ke bangke na nang li phan nang lang Volong Komaji Tarabasa seat from IB Asai Hemalong all Karbianglong KSA 22 branches Arua Tumpen Chetong Dun Si Krung Ching Sai Amai Kephapon Nona Kaike Toklang Tek Vegnangji Jongsi Toklang Le Tek Dunde Pulote Munit E Hokabang Awidaji Lasi non owe kimi Akai Hutke Toklang Tek Dun Vegnangpo Lasi Ilitumaphan Munit Pu E Hokponji Jang Mia Chiklo Nipai Isi Ningkan Surihinira Inkoi Rapli Asengkana Parman Langper Constituency Kaparlupon Adim Lake Bukulia Municipal Board Rukasen College Adunghet Tarabasa seat from IB Asaihem Hol Arlo Along Karbi Anglong West Karbi Anglong Chingrum Petpen Long Inkoi Rahini Mate 22 branches KSA Aro Chingrum Petsi Krum Chingsai Ajaimek Paduponlo La Solong Sonthom Akimang Laki Karbi Locharli Asongpen Kideng Ponasai Aprangsi Kacheparai Ponke Karbi Anglong Along Len Ek Polisia Puthak Ilitum Karbi Alongle Kechekebe Atum Mate Non Tribal Atumapan Longle Mate Hem Alis Kipi Pon Pede Jiapan Chingwai Ponlo Adun Thuke Education Awareness Aputhak Tame Kosonsi Quality Education Kacheman Unji Mapu Ilitum Karbi Akai Kapaprangdun Unji Apansi Chingki Chingwai Ponlo Lapen Ilitum Karbi Akayatum Sopinso So Arlo Punon Kaita Ning Inter Etpensi Donangji Lapen Ang Tik Petpensi Do Dunangji Pusi Karbi Locharli Asonga Hinpen Pachini Pon La Solong Kadukawe Chingrum Donsi Long Inkoi Rahini Mate 22 branches KSA East West Karbi Anglong Aro Chingrum Ponsi Volong Komaji Tarabasa seat from IB Asai Hem Along Krung Ching Sai Amai Padu Ponsi Ing Samjin Pen Mai Pachut Ponlonglo Volong Komaji Pen Ren Sing Killing Report Karbi Anglong News Channel Dinile tum natak Tarabasa seat from near Rukasen College along all Karbi Anglong KSA branches ke doan nilitum pili dak Chipang room si nitum dak executive meeting dolo labang so executive meeting long nitum ka Chiparai pon lake non kibang jilang Karbi Anglong arata phan ke messenger to ke pon thekji pase nilitum Chiparai pon lo nilitum ke cheng si ka Chiparai pon bangke len ek labang so puthak sa nilitum Karbi Anglong arat sa me ka chini ne dola lasi labang so puthak sa nilitum workshop deng pon po lapen ang parda nitum ka Chiparai pon thu lake kibang jilang ani Karbi Anglong along rilong koson sike paklar ponji mala education labang so puthak stame education of puthak stame education awareness program ke deng piglos tima deng pig postame hola education awareness program ke deng damadim long osumar tum facility koson sike long jima lapen arong pen ke recently ke rosmi terang pi postame kacharlia hem ka we mate kacharlia facility ke long le pen sa prang dam lang jilo lasi hola swadim long koson ti mane hotol bang swarong long ke Charlie facility ke long jima labang so puthak samni tum chingwai pono lapen Karbi Anglong long polygamy pudo olang inura pin so mate inura so bahini bang thom pinan ke do labang so pustame dolang labang so tu masame ke khang nun ji labang so idea samne tum pini chithan ponlo chithan jimung ponlo athe inura pin so komani long dun juipo chola so au so mate asumara tum ke mane a future aveda ti hala tum dong a future ke do aka vedat kali Tulang la penola da bolong komaji along di ke bolong komaji along a president ni lang no pon di bolong komaji along ki sura se pidan chisel du no la so ka chisel du alam bang ke rata kalbi atumla keng sang so pan long ni adis pe ka padu pon peraan tu da son du la sirason list ke pipon abang ke ala re tu stop polo la peritu ke sia ahin pen ala re tum pan risi re tum soda pen re tu kachi song poni pase chisig lo na pen isto do thara education la lon
lom là teacher là tum ad hoc tum cái là lon MP election lại đi chỉ đọc đọc đó lon hết trong đó là sẽ ad hoc teacher là tum cái đó election này na mate political is apol chipi durong diti laso por itu lang pantek do por josi itu chiri tun data di rubata la tu pas sodak per itu case e doan di itu sodak pe kangsai poji thon sebe di itu chisek pon no la pen itu Kata cisik pon thora education e baras ba ke deng pon po la per cisik pon thora pen arong 10 school lo sebe high school LP school la pulperitum Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do mi thak me kurwang thu